Ia, na manatu lea, pa i o le tātou au tusitala, tala le avei, mai lau tautua wha initium taupu, a tonu wha initium taupu, ma tau te wha lau te reatu. Ia e pe o naim taupu, ne a ma te el tātou tala noanga i le so, ana ngang wha aloalo. Ma lo fa tai sa no e lo fionga. Mala to le la au a mata me atuia i le mato pito la au. O le mai tau ma le toto a ma le manino i lau sau noanga i le vaenga le economic review. O le fo ua fa longo ina i vaenga i peona e sau no ai. Tulanga o le onga e mai se o le ua pa ula lo tupe le fa nganga mo le tongina o tato ai talaf. O le fo ua mai tau ma le manino i lau sau noanga ua i ai talafu fa popo. E mawhai ona mai se sau noanga lo fionga i wha lau tele le vaenga le wala mai tau wha whangafonga le tunu. Ma le ngang wha lolo. Tali atu ia tu sama le whaafsili utu ina mai. Anga i lava i mta upu lava leo tato ai tālafu. Ona o le mafua anga sa utu la i mai fo i oa o le minista o tupe. Paketi mo mua le tato malo. Whaabasenga ai a atonu e le tau whaailo tu langa le ai tālafu. O batu maltasi piliona. Ma ua au sia fo le tau walunga e le to mwhaia na to o iai a tatou nono ngā tupe. Ia, o le au whaingala o tatou vaenga le paketi, na whaanganga le paketi mua mua. E se lau miliona, e to tongi e le tatou nono ngā tupe. Ma le nau ta inga fo i ma vaenga ua uma na ave e le wha mua mua le tatou le anava tau fo il whainga malo o inae ave il wha mua mua. Ia, ile tau sanga lona lua fo, e se lau miliona fo i le vai ngā tupe il paketi lona lua, le alava sa wha anganga. Ia, ma o le alava sa wha atinu. Ai ina ua o se ese ma le tūlanga minister tupe. Ia, ua mai tau wina. Ia ua pe ua pa o le ono 12 miliona. Ia atono le taimi nei atono i li poti ia lea ua mai tua pe ona ta ua le whiunga te teifono. Ia ua balu se lau mon tupu tato ai ta lafu le taimi le nei. Ia atono e o le ta ua le na al fesili. O le fesili le ia le taimi nei. O le almafua anga ua le mulmulta ia i vaenga ua umona pasia i tono tatou paketi. Po le mea foi ua o lewa iai isia tatou vaenga ua ave iai le wha mua mua. O le fesili le na. E ile si fesili o o te fia wha iloa foi. Ina ua o atu whai ngā malo. Sa ngā lulua e tā pena i le ta iala lumana i manuia o Samoa. Ia o le taiala lumana i manuia o Samoa. O lo tu mātila ai vaenga umai ave e wha mua mua e to tono 5 tausanga mfofuanga a le whainga malo. O lea la ua iele swinga le taimile nei. O le fesili. Wa iai se si swinga o mawhai ai o na wana pasia aloa ia le taiala lumana i manuia o Samoa lea fuafuanga i to tono 5 tausanga. O leo matou mai tau watu swinga ina o matou wo ese. E pei ua se ese. Ia, le whainga malo le tūla i mai taimile nei. I fuafuanga, ua uma o na whaataatia. Ma endorse fo. Lai fo ite iai uma whainga paanga, tatou paanga, ma donors mai atunu i fafu. O lai fo iwa uma na whaataatia la tau fo ia la fuam paketi. E a inga mafso ta ia nga ile ta ia la leo lumana i manuia o Samoa. Ia e pe o fesili le na. Ai pe o le tali o lau fesili. I oi. O mato mai tau wina. O iei swinga. Se lau miliona ia le paketi mua mua sa whaanganga. Lea sampai o na tutongi. O le paketi lo na lua se lau miliona. Lea lava sa wha matu lea whainga lea. Ai ila uia ba aia ianga i tua. I le taimi o tū lai mai foi ia le vaeng wha upo whai ma le matatou malo le HRPP. Ia ua na o nono ngā tupe a
o vātu sifulmon tupu tausanga. Ai le aini tupe tongi ina repayments a ngā i tato ai tālafu. Manatu fo il mafu angale na. O le mātou te watu mātou i tutonu. Ia o ta atia mai biliona. Ma ua o fo ile. Ile tau walunga le wale mwhai ai. Toe ngai oi e pe o le whaamani nonga le na. Whaftai mo le whaamani no ino mata upule tuli loa sulava whaamon wale manule tato ye i tūlanga le wa saunu ai tālafu whaupopo. O ye se no mera o mo fo ile la fa ingo se ai tālafu whaupopo lo ye teimi nei. Ye mala upsili lona lua la balvaenga le o lepe wa ua alo ese ia le whainga malo mai le tau whianga inga le whai lima tau sanga. E ona whaina ia tau whainga pa anga polera malo ma tau taunas fo ia li tūlanga le wa toi wheme ia i li. Te toni ingo ai tālafu whamon mo. Ia, tom se o tali atu ia, sil mua mua po ai tālafu fo. Ia ele inta tau no ngā tupe a mai atu nui fafo. Fo, talo tūla i mai ia le pai ngā mālo le nei. Ai e ai tatou local debt. Tatou ai tālafu te tonu ai le atu nu. E 5 miliona lea sa ai tālafu. Mo le Samoa Airways. Ia atonu ele tue tau whaailu fo il tatou mta au puanga i le Valele ia ai mai sei fo io nisi fo io o le tele o ai tālafu tu ua sa mato atu ia faia sina onga o le tono le ala ia le ai tālafu fo na 5 miliona ia o tatou local debt nga fo ai o tūlanga i no ngā tupe fo ina na o mai atu nui fafu po no mai ai sa moa i atu mai atu nui fafu ele se talo on tūla i mai le whainga malo. Malo whaftai. Ili mta pula wale wha muli pola. A whaila o lea ua se ese mai whenga whaavai sa tō pāsia. O la sa tō tilo tō ngai tutoni e ininga i o ingo whai ua se ese ai maa fua i ona le whaatino i a tō whenga whaavai o mai ona pāsia. Atonu sili nai tali ele. Vaenga le el te mil nei. Walo uia tali tonunga. Sa launch aloa ia le taiala lumana imanui o Samoa. Taiala lumana imanui o Samoa, 5 tausanga, fuafuanga uma, e te tau na whaatino i te tono le 5 tausanga. Ai wa ese le matou mai tau watu, e peo le wase ese. E te tau fo i la o na whesilingia fo e tau wafionga i tustala. Po le ale tu langa lea ua iai tatou malo, wa iai vaenga o le fo o matou mai tau watu. Wa se ese mai vaenga wa o mona whaata atia o le anaba tau. Ma vaenga e ave i eile whamomua. Whaftai lau whiunga mutpola. O le na sau noa ia le whiunga le teitai whono e a tangia o laena te sila fia nisi o vaenga. Po le na ia whapea mai e iai nisi o whai unga whai al kapeneta o iai nei. Ua le o ngā tasi ma le whainga whaavai. Pe ma whaila o na whaata mai po o aisi vaenga ia e ese mai le malienga lea o le e ese mai ia inga ia o le selau miliona i tutongi pe ta ele upa ule ono sutolu miliona ai se isau no mai le whiunga te tifona polo o whiunga foi. O ai tu ia po vaenga ia le o foli ngā tangia mau tinoa. O le tuliloina. Tono ai le itu ina tu le whiunga te tifona. Sa o mai tau wina wale ai se tatou talo le tupe whapopo. Te mua lea wale ai se talo le tupe whapopo. Ai ele ilongo ina aloa i al kapeneta. Tonu o a tonu lava se tu alalo ale ofisili anga ele minister. Ele e te tau on ta pena spe palo i al minister tupe. E fola i lunga al kapeneta. Wa mafu anga onga wale mwhai ai ona paatino se tatou tala pa o popolo e o tupe. Wa lea lava sa anga i mai whai ngā malo le satu ai atu ia le whai ngā malo pato a teipol tatou tala o tupe ia se tema wa olwa tas o atu ia te sema lea lava sa to e teipol po i tatou tala pa o popolo au tu o tupe ai o te mua lea i la uia ba ai ta ilo i ai tu atu.
Pe se a me wale ai e se tala whaopopo au tu tupe. Supplementary. Ai o le sa au mai tawina. Sa iei bai ngā tupe sa au mai e soani. Il whawhita au li le wa ale sa ngoto i ta fituala. O le fo isa iei bai ngā. O le bai bai ngā o le mata ngā luenga. O le Lands Survey. O le fo estrako si bai ngā le nā o ngā ele i tangata whai ngā luenga wa tau na wha ngā ioi. Ia, e le mwhai ana wha amatu utupe ne. Pe ale e tato tala wha popo au tuola tupe. E pe o bai ngā le nā o le o te wawa ai atua ia o wia. Wanto Fesilia, ele ai ma se pepa. I lumor ka peneta. Wa mafuanga. Ua le ai e se tala wha popo au tuola tupe. Vai tā ua fola i lumole. O le ka peneta. Mafuanga ia. Whapopo atu le lua lau sili. O te whai atu e tele me o le sa bali ai whai ngona whai. E la watu ia na nai mea o mea o ngonga i e lo ngona. O le mta upule ko ioenga malimalienga i lungo o whai ngona whai anga il komisio whainga palota. Na matua i ioeina lava il komisio whainga palota ma matua tonu whai. Ile mea lea teu ngol tula fono le pasene o tina na matou mariria iai o le fainu mela lai lalo le whaavai na mafuai o na calculate le nu mela mo tina o le lima ia ua na i lalo i fo le lima lai lalo le whaavai ia o le matou le nā tari tonu ngalanga o au te maitau o te morima watu o te latu le aso na no tua e tu fono le kapenesa na whai e whai umana le to on tau ona o fina mai le si vai na e ono a fina watu mai e vai ngoma le e lima sa fatali la tali muri e ba wal fasiling o tau e o la tu lo yo tali e lima o lo temia o fonga vetalai na fai e tu la fono le la mau fa vai e lima peta wa mai nei le mata upule wa mai nei lo molvamzino ono o le mea popole le upule ono. O le testify inga la var calculation le to fa popo i suitina. Muri le fi nau mai la batu la. E le lima le se furu pasene o lima tasi e ono. E ne la umo moli mai ne le ono le teu tengo o le lima au ono. Tasi natulanga o ngonga lona lua. O le tofio sale aula. Sa fai unga e a mai tofio sale aula fa fo i tofio sale aula. Wane e a mai teu unga le mai ni e le se mea. E le se mea. O fea folanga na fai le atunu. A lesa matou iai umarka peneta ma maari lie. A fo i tofio sale aula. E a mai teu unga le iai nei ino matou o ese. O le se mea. E malesi swinga o ngonga tele. O le palota o tangata mai fafa. Ie fo i la to alia le teimire nei. O no lea. Ea, ua mua na mato vevesi i le vote of no confidence po loka o mai malmetau. Ia e le fata valea. O la le teimire nei. O la le bave to e pasirtu la fono lea. O la le sia ia inga i lumatu. Le si fono le lumana. E le iloa. Ya pe ona mata upu na mata upu lea e mamafa pe ia tia. O le toe sui le o whainga wha vai o le miliona tā la. O le miliona tā la. O se whainga wha vai na matua whau atu i nei le a wala e whaia. Whai ona komiti, whai whono wha vai, ta pena whono wha whautua. Ma mai uma le atonga, ua nei, wa vese le komiti. Le komiti the steering committee o whalai tia lalo na ngā. Al committee rena, e soa le pule a toa to wha minister sa sau whai, o le tā ua le nā o le ploketi. E wane, e lau tu lalo na al minister tu pe mal minister tinamta maita. A le ploketi mua o le tau whatu langa ma whaiwhainga wha vai e mautu. Ia le lau fa solo nei la mele o le ato to
o tala noanga ma me mo lo fasol ala umata mai tawat ola amata na toso isim tanga luenga le malo e fati noi CSSP ela to toso to da por ngor por kala mena le otro Small grants. yeah small grant de ya la lole CSSP ona la tau toso ina le mata upu e fati noi ele o le fatu le na la ina fai polo keti nei na ana na fai polo keti e ave le ava no ile atunu fai la to fono fa vai ta penna la to mana onga au maile au wala fati no ai le polo keti e taunu ma ia ho le polo keti i lima i tangata sili na mana mia ma ia ave esere menei o le tele o ai inga too much requirement tele red tapes e poloka ai le faasolongo o le poloketi mai le taimi le te e ala mena va i tato poloketi te tele nei le sap from le na umanei ma le tele o meta i fia tausanga o fight the roll out e umi le taimi o fatala noa e o mai tatou tangata e o mai i requirements la tau te lenga fatau li maina ala le taimi nei siri re karesia la me te manau mia siri maftanga tina la me te manau mia maftanga tama ri in fai pule fai do ale ta te roll out te termine nei ta siri miliona tau sama fa fai ngo fie me fai ngata accessible ia ma fai na accessible tunu ya o tulanga la nau matova vai se o la ta wor solo muli ta tom tau o mea na manatu le whaatuatua i le atua sa ma o tasi whawhai ngofi a le la tātou toio o le teimi whaingatai na e tātou tangata ia mal mea muri la lea o whaalongo le tala wa le tali al kapeneta le ele ave whai ele export authority tātalo sanga mo se tolu afe eka e o mai ia whai whaatoanga exporters ma commercial farmers e o whai e toe taavili ai le tatou tamau ainga i le mele ua lei ni tatou ua le lava tatou exporters o la le mea na tua i ai le fuafuanga na fai i le matagaluega ono tula e mai melea fai le mechanization toe titi a taunu mai le tele o masini lau approve mai saina le tolu tupu miliona a mai o mai masini tau faatoaga le ua faatū le export authority fai ai fanua fai ai maketi excessa portanga te tupe ia taavili le tatou export wane wa soi e le lau fai mai nei o e vai ngal koko ngā koko a lau fai ka mal ko pa ulu ia ma ko vanilla lana fai that's it wa fasioti i le vision ai le ma fai na tatou o fai ni fato anga te tere pe alai ni ele ai mai sa ele lei o i le stek o i nana wha moe moe e whai umai ati na e ma wha ato anga te tele nei ina ia lava tato export a vifafa Ia nā lau whapia tu aile i le langa i aile e sau noi le tūlanga le se senga o manulau ti ma whatatianga na iai man tūlanga wanga i ai nā fia ise ma tu tūmalo e le paloto le lua feono e le whaer paloto sa tala noa ina ai ia ele ni tūmalo si fe foi ele lo fala lili le sato o foi sato fa foi meni sila to fala e malo e ngadu ina ma vai na e fonor committee alle ina ia to fa tala no le tenga mal malo e le pe dai ina wo mai er committee ya sa ele fina ngalo malo nate ta tia sei mo paro umat paloto sui ato lisi le winga fa fai pulele mai tau ese talo lisias o le manula tia fast na polo mise ile atu ile lua fe luatas me ia mato te fai
Wani, pie mai, whenga maro. Le whatau nu ino, mea nā. O le mātou no whanau atu, ma le mātou tau mwhai atu. Ele mai a te mātou. O le alawa whaale tonu a tātou wa onga. O le alawa whaale tonu le service i tātou whalma. Ese le mele wa matau na ngā i e whamo mua. Ma o le piri, o le pro ketimiri i tue la langa ai le mativa o tupu tonu o tātou nu mawhi anga. Ai maise, le atina ino nu mawhi anga i tū tau whātua anga. Lan me lotu, a matanu sui. Whemere to sui nei, to sui ai mea tu lai pasa whai. Si se spi. O i nā le sa poloka ai le telo ngā luenga. Le winga le sa ngā e to le whenga malo, to e whai suinga, ina i whawhengo fie le alu tua. Le a tatu mamlama le process si se spi. Le o civil societies, pa e au mai, ilo, temele nei, miliona, spread i tua le whenga decisions. I whawhengo fie, whangai ui. E usau no le whionga te te auli sia lea, i tate taumata muli foi, mo fai pule, ia mese mo meo, porki puwe o vai e upo porki. O ta lia ai le mea le whataunu ina ai le tatau tō vai le parliament te alwai. No, anga e mai le taitero i tua ngai, mātu te langolango lo tō mau. Fia mea tauna whamawai, ai o edesi aso, e sen me vai. Ia, le upo ile ia, ane leo, whangutungutu lua. Li tau whaile nā winga. Me wale nā le ae tau sisi alfa tūtua ile tosa mau tasi. Ile nei tua le vai. Tau sisi ala ia ngā vatau. Ngā vatau, whatau nu. O hame mātou tau tino ai, me ana tau whatau nu. Ale tau nu nei, whatau nu ilisi pa manuia whainga paro tau luonu. Nā ngang wharol. Malo lava whakatai. Wala o wheseli tuli loa wha muli muli lava. Ono o lea ua anginga o tō atunga lunga ma tō papole ngai tō whainga wha awai sa tō mana na oi whai. A o lea ua le tino mai. Ua tō mātau ina wha isuinga. Ai lea ua lua ina tō wanga wha upwhai. A o lea lava wha alupe lava whainga malu al fast. O ai e tō ua ia. Ina wale tau noa tau fulfulanga, sui el vai ngala tau whainga whawai. Ei whawtai, o le winga nā tātou whatalta longa le whai. Awai leo tue nāma se laina. O lo mato te tionunga. O le vanga whai el fast le na tūla i tau avel malo. A le vesi la le iei ni, leo tupul whawhitau li le. A whaila wha msino ngā zāmo. O whea le pito leo o la tu suia whainga whawai el fast. O ina tonu ale matu tuli loi, a leo matu tau mwhai atu. O whaatula whono le sau whai o fia mei o mana na sulim. Lor siri na se mon tapa sau whai atu pia. He tēru te siri sau iei. Ma whtau I whai atu oe, o whea le atu nu o le laro rangi, o ran wha per malo. Where on earth, o iei se whai ngā malo e run e se unlawful government, e se nu mena lai titi. O mātou la, mā te manu I mātou tau tinonga na whai, ala tonu wāle le whai o press conference nei. Ia wa ai mai le tunu, awha pēno mātou whai atu. O lewa toa me uma. Tari tonu la tau, they have legal side lano no whai o. E tari tonu mātou wa uma. O mātou la iele majority o mtau. O lala la mātou manu lau tira, u whai tātou fo ia I a Samoa. Whapopo I mtau. Ona I loa ila I o le tūlanga, o le tautironga tonu la. Ia po oira lela tua ia. Oira lela tua ia. Oira usuia mātou venga vava. Se whapopo le saunoanga le fionga le teitai whono. Le fionga po le teitai. O te talsanga ina ia tau sau whainga o tustala. Mana ia le tau woi fesili le ofisa o whainga pālota. O le ofisa o whainga pālota. O le ta ati ai le stala o maeng whaupuwhai. O le taimi fo ile nei. Ina wa tupul whawhita auli lea. Wa uma o na mātou
ave foi le update nga le ofisa o fai ngā pālota. I le tūlanga le wa yel va ang fa up file fast. O ina la te tawo na tu fesiri ai. Po fe la le mele. Sa fa fa ai el fai ngā malo le el te mile nei. O nga o nao lo yei fa mau ngā loa ia. Ma fa mau ngā fa tu la fono. O lo yei le certificate. Ale vaenga fa upu fai o le fa tua i le atua sa moa o tas. Ai mai se i fo i le vaenga. Le ia i teimi le nei. E lua se fulu. Ma le i vala ia i o. Wa le ua. Le toi po mala e ia wa umo na. Pa atino fo i fa i unga ma le. I unga fono ale vaenga fa upu fai anga i le ono. Ia atonu o i na e maua i le tali. E ta tau o na au mai manino e le ofisa o fai ngā pālota. Eu te pela oferecida. Ngai. Nei matou sabe finga i tono palmene il matou la fono fa. Esa tatu o mai ele, sa valinga nei li matou sanga. Wa upu sa la fo mai matou da matanga. Yo, ya. Atu te lo fese malo. Una. Ina wa matou finga malo. Wa tala sa au mai. I male pere i mali matou sanga. You know, le umu malepe, o le fesiti. I isi me fa pena e valo i al matou malepe. Fata usanga talu. O le winga le lana le au mai fesiti o le fatu o tua i le tua sa mo tasi o vailoaina. O vailoaina. Al matou vai, i li vailoaina. I vailoaina. Ngā luenga tangata malti apolo. Le vailoaina. Fa mo le tua, matou tu se tuanga. Tu au mai lista o fo. O matou le vai. O le au tatu manino ai i mela tupu mai tai. Yo ta penanga la le sa no mele na de fight forensic audit. O la le na vatau sa fai. O fai nga malo fa. Esa il matou anga vatau. Ala tu. O me pio. Ese il tala fai mai da tunu, ese il me fai. La u fai tai. Te mile nei. No, ele se fai nga malo la fast. Asa matou te le ta muli tulanga na. La mele ta tu fanangu le disi. O le fanua. Ia, tailo ia. Ore lele na no lope sai la lo o reserves, o rio o fasao. Ia, pero winga le na, a pe no tão vai. Ia, o desse senga le na. O desse senga ato te sila foi. Ele esse senga le reaction le filme le sa fapito. Il a matango fai nga malole ni. Ma le reaction le we te mi. O le ata un fai ma to se ia ai lima ia ai ni. Sa no nga to no palmini. Tu langa fa pena. Le fa maun. Ia, nan fa pena tu langa le sa no se montafa. O ma le pen ma to fai nga malole ai. Au wala ia te le tu. Ia, a wale to fa fo wino tu langa o ia. Langa fa lo. Na lo faftai. Al masina la nei le tawanda fo nel palmene ma mai le tala fa tawul tupe. Feo ta ati esto ta penanga mole na fa moi. E pa wan mele ma te ta penal te mine. Or ta penanga or fenga palot. Ale to si da. Ma to te lo ta pena star or tupe. A to te vai mai al matou fa solonga na le wan afo ele eser matou pumomo. A tatou le fo ile tunu. Ele mapu le tunu te mine. O matou lo ele to iai se si la asanga e fi nau lapa. Matou fai atu fai mai. O te le lo lapa o fele me va bena mapu le tunu. Leo si la mai sa moa malau fa fonga mai le tunu. O ina o lo ele pule. Le mau se tasi tonu i. A leo tatou vai. Na o whaalinga ma whauwhaunga lo ia. Ma le whaali li winga o tu la fono ma mea umala. Ia leo tatou walu al teimi nei. A o tiri tatou tuli ala va pu. Tatou mai tau. O lan me va benfi le mula tunu. Tatou wa mai ta pena whainga palot. Se ti tira po alan me la bari talo tupe.
leo sa no mo report for the first time ina I fai stela tu pe va popo ai se ai mafu anga o te musu e fatu te mine ana bese lo mato lo mu tasin na va ngana la ina fai ya violea le o mato fai atu per ta penanga la le adu te mine ya na to si ma ta voi mo di mele su so vai no mato te la tu na fi le si su yo fa la time sa mata e tai fai tu malo vai so ma vai so ma ole o sabalinga na le mato na fai e mai mau fu le time ale o tato vai ole fio ese le fio ese mta tiro na fai fele ma lo te mokalas fele ma lo fa tu la fo o fai mai lava etalia le soli tu la fo no ma lo sa mo ta lo fai le tunu ta lo fai le ma lo sa mo na fa wa fo po e tato matu wani le tato wo fa pe o e te fa fongo te tal no is a rule of law never heard that again the rule of the land la utara no ia mana ongor tangata la vaia mana su engol me lafier tangata ia atia ai le fa vai mautu o sa mo fa vai le tu la fono la na tu mala na nganu le se me Faftai lo fionga le tai ole fo I tu Peter Silio na to te le Whainga malo le whātoto le tua sama o tas whaftai o ofisili. No walua na nafi e amata tu whapela ofisili. No walua na nafi le o onga pol maftanga whale o onga a le vaenga o whai whato anga fo I lea lau te avea ia o loa I whafo. Lau exporters, commercial exporters. No whalongo I la o angi ai le tūlea na e saunoa mai nei ai se taimele umi atu. Le mechanization o whātoanga I Samoa. No whalonga I fo le ana nafi o lae ua taunu o masini. Le whaftai I a saina. Ai nalo I aila e le fofonga o lea mta upon nafi. Lo sau o mea ia o le taimi o le sunga la ulen malitoa. Ai pita o leo te ila o whalonga tunei. O nai te sau no mai. Ele Italia, ele Capeneta, ele po le whanua le na tu e whai ei whaatoanga. Ele ia ngia la ia le mta upuna nafi ona. E fōlinga mai o sesini nao whaafi tauli. Le ia le fisili le na o sau mau. Talu. Sili el tolu tau sanga o e sa whai po e alala fo I le no fo le minista o whaatoanga whai ngā whaiva. Ma tau ma whai mai ma whapeo na si tia fo iona tūlanga si la fiol tātua tunu. I mea mai leatina e ina o whātu angal tau amata mainga. Peitai, I le luafe lua sfultasi, I wha maunga iana whaalia e ana nafi. E wha se fulu containers pusa o loa whātu anga na ave I whafo, leo whai whātu anga Samoa. O I wholtau sanga na soai, wana le lufu lua. E lusu fulu. Wha solo mai a yala ia lea, wana le fitu. O mai tau sanga le nei a aperila. Wana le tasil container ave. Ona fasilingi ai le to tele na fi aise a le almafuanga. Ai o le tula le te fa longo tu nei le si fa fita o le na le wa esa no tonu mai a o le fanua le o le pasia. Ai pe ma fai ona esa no mai. Fa mata o amafuanga ia o pa u mai ai lava le fa se fulu pusa o loa. Ala o fai fa to anga ave fafo. Ile na ole tasi tau sanga le nei. Whaamul mole. Tai me fisili. Ta ua te le fisili. Au te manatu leilua. Te manao I sa o le leifa maungo containers. O te loa iai in my mind, talu no tau no tonu. Leo te loa le leo wha ingo containers sa ate. Au me mua na no tapa, tanga luenga, where are we? Ai manaia le to siaki pe o fainu mela. I tu lango le fast food was fasoro mai lalo. O te lete ena lalo fina na mele wa sa no mai why decrease? Yes. There was a study. It's going to be decrease. On mafu anga ton wana no ta pena I mei enta pena leo o maltai nei. Mua mantua fo e fatata no asuale.
vang fai tu tonu ai pa tu i le holo le fakasa i le RSE lepe fai tu toa ma nga ia i ova atu le 5 ono afe tangata o sa o ele stala i ngā luenga wha vai teinu na o malama le tala noanga sa matou whaia manisi fo i olo ia ile to mai wha al eticulture whai mai ia te lauli we gonna face a problem of labor force teimi lea ono lea walanga o mole tatu watunu ula matalono i whafo ngā luenga wha vai teimi ai le inisi e toi ngā lua ina le lawele ele we did prepare for that lona lua al whaafitauli na o le asioki tangata whai ngā luenga ngolue ina whaatoanga nana mori mau mai le whaasu container i lua su container wa toa tele le tātou labor force wo i wafu au wale to isa au whai mau ma i le latest i le teimi le nei sultasi a whe i le sifuru lua su tolu afi whai nu mela lau ai whafu a whaatupi e tala noa i le a min a wha lau tele e lua se lau le tolu se lau tangata i le tu malo i le tu malo a tato tala no se furu afi e lua se lau tangata i tonu lima so tasi tu malo le tu malo e tasi e la woi nga luenga whavaite o se whainu mela te le o pa uai le ngā luenga sa tato whaia nei o le to tele o lau whai ngā luenga o le self-employed lau whai whatoa e la sa mauai lama sa tātou o le ono su container i le vaa o te manatua teimi o tele a whaatoanga o matua i le vaa teimi na pe rua vaa al masina o le stele na o le tātou exporter sa ie pe ta isa ulole lenga te le whaafita au le tupu e la vata te tono development o lenga whaafita au le luna lua no maitaua o le malosi o metua o lo po ai bao ia o le tasi napolo keti ina o vili tu iai ia lava le lave ino o tatou me whanga. Ia le no tosi sira tero i nei, whaaftai le FAO, no tau sanga i mai le pua, le tau numa mai e le 5 so mo tupu mai le pua, na mai ia tofu le tu malo. O sao la ia pua al tatou tau mafu. Tau sa ula ma whaafia i fo tonu o pāre mena. Ia. Ma le te lela le mta upu lea ua tulau lava e le whaatusa lia le sao le malo i le lei se so soani ma le upai whatau teimine wa vere miliona tala so mau mai me whenga luenga mo tātou i le tūlanga lava nai le tunu ulau tele le la sa utou vai o le ngā luenga na sa whai ma le tele tununga o i e toi sui ele ma whauwhaunga o tātou walom whanau i oi whafu. Toi fwoi mai leo waile la vea. O leo whaile ngā renga le malo. A watu le sosoni ma leo whai whato anga. A watu uma me whaititi ele la matio whato anga. A mai sosoni o lato i ele to mai whapitoa whaatu le export authority. La mena whai. La wa mai masin. A whai wale aini tangata whai ngalu. Ana masini e tasi la ua pako am whaina sua le 5 suru e karasu. Kiria tangotu lau, tiria maa whaida lafo, nao le toa. Leu taunu, whawhetai a saina leu taunu. Whai urua i se lenga, whai talo mua, aisea. Se toi la langa le, maa whauwhaunga o tangata ua nao le wao tato whanu. O le ngaluenga lau telela na le lua sa whai, ia toi promote le tūlanga lea tu ngalu. Ai sa o ti Grace. Matua sa o le lei. Ia, o le tala le no maua mai i le committee whaafoe o le Tatou Export Authority. Wa le talia el kapeneta. Tolu wafe eka. O le whanua, ma masini ia wa mai. E ma whai eina o i la tau e yele capacity e whai commercial farming. Ma commercial exporter e vei ulo i whafu. E lau tau mai nei e tea. Wa leise mea. Tau sao mai ia e tea. Wa le teitei whono. O le Export Authority, ia masui awai. O le talia. Mana ia la lauto wa fio, especially le Export Authority. Ia, tūlanga o le ua iai teimine nei. A o mawhawhaunga umana na tutupu na wat,
no o watu lo to tonu o vai we had to make sure target le mele le wa target ya le fo la auto o le liunga le wa yene wa le fa le malo na tuti ave i fa no fa le mele ya o fa fita o na pe no mato fa ya tu ese me na pasia ese me la auto fa i fa yu le la to ali e bloketira te tau te fia fon fa pi atu sa no anga tai tu sai fo man tau pulen me tau fa to anga ia ai me se lava i me o lo fa tau atu i faf o la fai no mela ia na mo mai nei le lipotiale a le ntanga luanga tu pele a le tau i le fai unga o Desema o la fai o tato exports ia na tu fa singa e se laus fulu maleono milion tu pen mo mai ai il fai unga le o fa a o le fai o imports le na mai e piliona lua se lau tol a e tangola fai le relationship le va exports ma imports se vai me vale le pese fulu pasende le ia le fai le relationship le ma o se mea o lea o tarfia ngai lava le tilo ia i o vang fa le temin nei po le ala nisi o wala uma ia sa no el tai il tapenanga o le afale le export framework ia alu ilunga le ai tu le o fa tulanga le mai ia mafuanga uma ia le ia o ta ua wa lo no winga o la to vai fo ia il temin nei ile afale le market la wa amata to pick up mai ale market ona fa fita uni la ia le wa amata to tilo anga ia e la no e alwa te le ala vango e to e alwa lunga ia export ale na ta inga la vai fa fai o le tama fai ina ia tama fai pe ia anga i lunga ia tato export i se afale le se tulanga o lo mfai ai ona tele stato memo mua ia mfai ona ta mafalta to atonu ia wange isioki le ia meta mafa ona lua ina ia lava le tapen penanga le ala ta all mechanization le wana o le sile o a faila o fai titial tato fainga le e o fafu o le tali le o taunu mai masinia ia ila le o fa le afale le fuafuanga ina ia fa nga lo ia masini le e mafai ai ona to ia e mesala le talo pa wala fa fita uri le la tam fai fa fo ia o le pua se tulo o pe o le vaenga na o le ato ai fo ia le ngal lua atangata pe o le tulanga na ai maua mai a fai o le ala tam fai a fai a mai fonua ia fa nga ilon fa nga le ala tilo ia ile export authority elo ia ila se winga fa tu ile export authority ile o ia fo ila se lango le vaenga le o fa ia ile vaenga le o fa ta tia mai wa lo no winga la e to ai fo ile ia fa nga solonga o le atina enga o nga luenga pe o se o le so dia tu le ile mta upule fia fai atu sina whamtalanga na o le tele o tātou tala whatau ina fui o miliona. Ona lena maua lela se le CSSP le whapora kalameina o le vaenga. Te lo se vai vainga tele le ona o le mafuanga. I le afufua ina maia o le fo i whamoe moe. O tangata umale o wai atu le furi ina maa le ina i atoe avel CSSP. E whai ele i miti ai lato. Ele ave ile atua se fasino ala ai ese foi ala topol kalame o lono wingala o le matua mau la volefa mo tele na mo miti ai ile tato tayala le manifesto le na tapena lua felusfu ma fa tino mai le lua felusu matasi ele o se miti na ostangata o se fa linga manino mai le tua manu ia sa mo nei tayao mai si tupulanga ile fa na mai lona winga la o ia le toa ma faina ia toa tale peina le melea eu to no fo ia ma fa umalo na ia vai o le mesile na no mata mulia o le mo tanga tele i miti fa tasi
ele i wala uina, ele i ai le matanga o nei mea. Le mai ave il fa moe na te tale peina. E manu ia tava ele fu i ona fulu. Manu fa tua ile tua yana na matau. A leo mai tau atu le a mei le CSSP. Talofa. O ile asisi le ua i tu lau Samoa. Le mafau te le tangata. A wao laua ma ona le manuia o Samoa. Mai le centralize, le decentralize. Ia tofusia, ia tangata nu umo Samoa. E lima sumatasi ona tu malo. Awana i wha pito manu ia tasi. E toi o oloi. Lona winga o le iai fo ila tau e wha matapoto ina le tamau a ingo Samoa. Ma wha manuia na o sina vaenga. Ai a tongtongi matai a ma tofu ia le fono wha vai mona manuia e peo na iai mitinga ma whau wai ia le anavatau. O se manuia so solo na pe se vai tafe fou pela na tafe inu mia e tangata anu o Samoa e mawhai eon manuia. Ia o leo te maitau atu. Whanoa noa pea whapea o na lewa tuli le Steering Committee. Sa atoa iai le atunu, sa iai whaife au, sa iai matai o le atunu, sa iai whale tua matausi, sa iai a minsta, sa iai sui o tanga luenga taitasi. O aina lewa iai. O whapu mo, lona winga o se a inga lewa la tutofi ina le manui o Samoa. Le ala to e po ilunga lau aie, whaitono o Samoa. Ia, te talo atu, awana i tupul melea, a yeisi se toa fia tupu. Ia, na ilole o ile mala anu ua ma mala tunu ua ile tangata na toi fo i almea na iai na i manuia Samoa. Manuia. Na matau, ta ua ia na luta tutal nua te mauainga. Mai, o le result, leza ua e whaalongo ile, 10% ina ua il tatou trading deficit. Me mea au maima mea watu. Mai le fia tausanga sa iai. Koko malipopo. E te manatua ia soi o tausu mai tua. E te whanau no i tono le pasi. Aisa, o le marukanga popo. O le tupe nā sa mau o ai tua. Sa whai e lea onga. Nal melo o mai a pia e whai ngā luenga o le tolu sera tala. A le lava le tolu sera tala, ua long. A o le mesa i e tātou tua. E whai fua mata, whai fua tanga. Whapupuku le popo e fua i le event, le pili o tamaiti, fua i le alofa le whaiswe au e fua i le uma. Mai whea le suinga le, mai le HRPP. Nen tātou amanta i le valu sifuru le alme loa tupu le taimele ne, 10%. A le ale tupena le whafuna e uma i whafu. O ta vele talai i whaloloa nei tuai, ia mātou. Ava pe top se lauta la al fale o loa maua rei tūlaitas se furu i tūlaitas no tolu a fedeas a viga la lima se lau o i top se lau asol tausanga fate te top se lau una iva se lau a fetausanga iva se lau a fet al fale o loa tasi saina i tono tatu fela e alu ele le iva se lau a felena io penso se lau a fele tongele lisi manai me e to halu mai fa foi lo to wafu ma lo tato ngaluenga ai me se tato fa nau ye ngalu lui fa le walu mai o la mai le lo ale io mai fe ngaluenga le chapipi ngaluenga ye sa pisi mai to tala ngaluenga no e mau le tupe au motiva ala le enta fa ya tu ne ye mau le tupe ma mau a tili ai pe ai sa tato ngalu lui tu ngalu lue ele tate au mata te fa longo mai tau talanga luenga e o te longa luenga e o fale o grants ma aids na mai fai ai felo ye nei ale se mea le fale mai le fale o maloi le fai i grants na le malai vale yo le winga le e alo me tate fa ftai o manino sida Samoa inu sila Samoa. Le wa mata swing. Ya le final le swing se rona uma le selte Apollo la. Na ngang fa lo. Faftai toi lupe. Mana le staunanga. Ona tupo ele ia le malisi manatu malisi fesili.
I lau tala. Po lau saunoanga foi. O whenga iei lea 5 milionga I kausanga e fia wakuanga iak ngei lea o ai ngei kausanga. 5 miliona. Ai whaftai. O leo maa watu, le asisime o tō toe besti pe pisi el taimi nei na o tāpenanga al whainga pālo tale o lo luma na ina o tō tāpena I ai. Ai toe tuli loa tai lo silfa amol mole lo fionga taitai. I whaitoanga, a wae pe o le tua sivi lava leo tamau a inga. O nai tala mai le o whaanga ungo le pasi I oe. Nta tō mai uma, punga I lalo le waakar singi la so e punga I lungo kanga popo. Ia nga, kamia e leo pase sei o ai kamia pu I le so pase sei le si ku. Ia, ai o le fasili le tau mawhai atu wha mole lava. I whawhitauli o le avea o loa I whafo. E lis whawhitauli o ngaonga lea na awae I lunga e se tasi fo o tina. E na te avea o loa I New Zealand, Australia ma Amerika. O lon whawhitauli o le tau o loa. Pe matala e tanga I ei tau tāpenanga le whai nei o le whai ngā palota. Na ia tālo sangai pe e eisef so sani le malo e tu ititi ai. Le tau o loa e ave I whafo whamai aia. A whai ai ave ana talo nei I Amerika. E alu le lua vai aso o atu I o. Ia wa talo. Ia ai ele ngatala ele na ia wa ngau atoa le mele ave. Ai umane pe o se 5 afela na tupe alu le tongingo o loa e ave I whafo. Ua o vai lungalanga ngau le se me maua. Ai o te fia fasilia tula. Po o tu ia ile I tula na. Pe ato tula I mai. E iei se fsosani ave I le taue ave ai o loa I whafo. Of time or fasili. O le export authority. O le lalo na vatau na fola le tulu. It's in there. E na vatau ale me le amatanga. O le afa atu se la mo le export authority. Le usau noto e rupe. O le tato mesa fai I nei fasu tau sanga tato export. O le tato mesa fai. A uma loa taimi te tele o le estete mfatoanga te tele sa iei. Ka pungi le Copra Port, ka pungi le Cocoa Port, ka pungi le PMW, sa mo produce market le sa tato iei ni. O le tiu tele na le malo sa fai. O le fisosoani tangata. O le mafu anga tonu na le mato o mailo te tonu tu e fatu lai loa lea le Export Authority. Ai sea, e fisosoani le malo exporters. E le ta tauna to e alu se exporta na o ia. E la lango le leile malo, e lalo ai tangata nei le wha malunga, government to government level, approach, contact. Wha whaingo fie red tapes o maflai ni bisida ma tātou, wha whaingo fie le vau tātou ma Australia ma Amerika, USDA. Au le situ, la wala e ave wha whaingo fie me vai afiti, e afraid to malato. Tato, ya le stato vale. A wala umana accessible to market, accessible to finance, accessible ia mafaina halu tangate lana vaenga ele taise la we kartangata. Halu na ia vai le commercialize, mechanize. Tato vai le fatete inga le auto apo tato le va. Saro te tosu to sango toto nga apula. Ato vai te foi o apu. Fape. E harvest umma I tausanga umma. La me len venta to fai il koko. La me len venta to fai le ulu. La me len venta to fai il vanilla. Ma isi tato mea. That is commercialization. Mena lesa fai atuai. Ele iai se ngaluenga le malo na tiai fa fasifai. Le mtanga luenga o fato ango le vitu le nao le tunu. Lan me saita ana wa sa no. E tasi le toile de mautu o le wala o papa nei tateo mai umai lava. A o lalo, o le anga, e tumu I tanga popo. Tau te sa fafa I dungo anga o vae, e mail mele. A uso malpasi mai whare la tai e mangu popo uma ka me kia o nga. Wafo e o mai male, markao ngā popo whako avela. E o mai matanga toto mango ma me uma. Sa fua mai whalo lo e veni ma me uma, sa iai uma I tono I tu malo taitas. Le I whaata waina. Le na tia I el malo. Ale usa no le otra. Tasi le piriona tato import, dal tato export. E tau feu la to ne temi nei.
Ai o le vitu o le tunu ran mesa iai. Tasi le sene o le ato leo. Lua sene o le akor koko. 5 sene o le ato le fala. Se furu sene o le talo. 5 su sene o le fa. O to vai ma fau o tato matua na iai. Samoa is an agriculture development nation. Lein tato mine lale, lein tato me umo tato. O le ati nae o le ele. A leo tato woi. Le lau tato tau mpoi nei, o le ufi talo me uma nei. Waba ia fiti. Se e tutul ma lo fiti tu ona vai fatoanga. Tato, kia i mamaoa matua le popolea, pawal mele whainei. Ia, nga o sapelua, ma oso, ma wil paelo. O sole, ia la kau whaia kul meo, le kau ki koe la langa le mena, na mafua ina ma ulita ma a ingo le tunu. Ai pero tu langa le na, o le malo, o te tatalo atu, la o whianga te whono le Export Authority ma le committee, a watu te wha vai vai. A whaia ua musu le malo e lango le mele, a ngai nu umai tu malo, la te tele la tu ele, e whaia ni lisi e toi whatu la i me ia. Ana le mawhaina la toi lore te le, vai te mina nei, fitu se fulu container moa i le masina. E tātou te tau ma mawhai. Alan me len tau na i atu nei. Whanga moa al tangata ia. Whanga povi al tangata ia. Whanga pua ato tō mea ano. O nā alo lea. Sao noanga lea leota. Prioritize momua ia lava le tamau ainga. Food security. Aua nei tātou wō ma tātou paulia i le leayu se me tau mawhai le atu. Hea le tau mawhai atu nei. Ai talo sia. Wal tasina mea lela ilalo le na vatau al vang whao whai. Toi ta pena tātou valele. O lava le mawhau ngau lewa tu mai lalo ai tā lafo la wari ia ngawhai. Tilo lola i e leisi manu lauti. Wa tamu ta pena tātou valele. Tali e lal mele tsau no mai. Tātou valele a vei o lo sa o i fafo. Ale ia sita mari ina saua ma tau mawhaia. La ia tātou e freight lairu termine New Zealand. Ai na se lau afe tane. Every week, lai mwhaina abe. Awa foi ese ale tau nu o le talo felesi. E na le whai tu la, a whai nei, na le lua aso, a whai, a wai lungo fata. Ea, ma le tolu vai aso le la lua to le wha. Freezing, taimi, ko e whai le math, e o mane ua ma le anga talo. A le Export Authority, na e ta oto ai nale. Tari ato am tau pule. E le tu whapupu. Wai, pea na wea, o le wana ngā dual committee o le manifest. Mai, o le approach i ia mne. E le nā o le whatoanga. E wai le atina ino a inga, a te ino whanau, a te ino a onga, tulanga wapena, ina ia soifua ai. O ala le mere lewa tupu nei, di fast food tau sanga, le maralus food tau sanga. All of a sudden, we don't know. Rona winga, o se atina asa tenu, it takes time. Nanga e ufa tasi, ma le soifua ngau tātou tangata. A ti sila vo, le tāpenanga mātua, te reo le mere o tapuni. E le ala o tātou tau nuu le mele, tau le tapuni. E o aia a vele. O ia, o tau whaitu le tūra onga. A vele tapena o le tūrango whatoanga. Le sa tūwhai nei a tātou le USAP University, i le tūrango whatoanga. O leo to iei se feeder college foi lele e so ta iei le level le lalo le o haonga o le level le lunga i le university i le tuto whatoanga le si le vaenga sa ta pena to tu amo tato matu i ta ina swinga ia e pe isi ia vaenga ti lo si le van fai ino i le atina le ngatel te maoenga ia ai te lile ava noe to ia tina i tato wa onga a me se voi le mana. Ja, tātou sirmuni muri, oi lata. Sefa, ia, ilan to e wha popotu lama fo i saunanga e winga i le mele o le pusa o loa ia, o loa whatau whafo. O nei le, e le ngata i le whatoanga, a o isi fo i o loa. O la tasina mtawhai o lo tau vai e ia tato o le manufacturing, o le mele o le o longa osi, tau whamwhai a whamalosia. A tato tilo atuanga i se lausful ono miliona lea export. Lo no winga la, o lae fo i fuava a lae
la eo mai mtatou o loa ia e mai tonu o lo lai titi tele o tatou pusa o loa ia e whaatau whafu la me whai ia lera mua whaatu le export authority a o le si awa noa fo e whai o na tau mwhai ai ina ia tilo ngai o le o nisi o isi tatou primary products ia e le whaatoanga li whaali liu ala inisi o loa e mawhai ai fo e o na tele le mea whaale le tau o le value added e whaapopo ia ai te tau ile tapenaga o le anavan tau o le tatou vaenga whaupwhai e te tau ona te lele langolango o le malo ina ia mawhai ai ona sosani taipe o le mele na e sau noa mai ai i se tasi o exporta vale le te leo lan tupe e aluai o le mea taun whai nu uma to tele o nu una ia lalangi la lau te mese ai la tō la e tamau ai o la tō ngalua ngale whai o le subsidize so sandianga ia i fai whaatoanga. Sfatai te ngā New Zealand ta tele la o subsidy la ave New Zealand ia i e le malo i to tonu o le whainga whaatoanga New Zealand ina ia mawhai ai o le taungo fiere o le whaataungo fiere mai ia le whainga o lato o loa. Ia o na mawhai ai lola ia o na whaonga le ngata la te consumption a le whaonga ina le mo le whaatau whafu. Le ai ana se ngā le mena, ma le moro le tau te tilo ne iai. Le a wha pia e te tau ona whai, le anga ua tupu le wha vila vea matu. A mea ia le sa tau ma whai atu iai. Ina i tupu. Ia te tilo atu lai le export authority, le a tau te tilo, le a ua umana an tau atu. Le a lau loa tau te sile fia, le ta ua o le mafu anga nā lai, ona whai le export authority. Ina ia mawhai e ona lango ia le exporter faru easy tu ai ngā atina e mawhai ona sosani lawa ile tatou le atina e ngā tatou atulu ia se whapopo atu lea lowa tai ia la vaku pele o tali le leno maua ile tulau lawa ile na le exporter farti aftai la whionga le lua lo wha me mai o whai whaftai whapito i lo tangata whatau wa o masini whaftai lava wa isi taimi wa mana ia mai se me whapena na whai o le mela tupu i o e tau lo se poloketi le reino o whai a tau whiro o le whai lau o wai e tu le atangia le export authority lango le mena amata e lau o le poloketi la e tau wai matou ne wo ese io e mai to fala vai mal fauto tango na tonu ale na mato male perepe o mo bona vai tu tino o le feloto le ngai male le ango nganga i me fa pe ele la o tupo ele vala ai fa vetai o tama wat se tala se tas te tala ne le packing house e lu tasi packing house fo sa vai e se me e se vala o le se acknowledgement te tala le export authority le ai se acknowledgement a mai le pua le ai se acknowledgement a mai masini le ai se acknowledgement te le fa pe fa te fa tai mai mole tunu al menna la umatila ta uloni poloketi ono tangata e le ti le mai ono au ta pela no mena mata la ya auto si le mata tia le me mota to uma e volato ti sa no mai sa no ngai le sa minister tupe le sa minister o RSE ia mamato umani e fa pena se la ngone va tu sa poponga a va fonga mel fenga malo se fai o mele le yele tunu ai fai le ia la fai wi tu ia tu e fisi min fa tai le i lo fionga male ma lo sa no i lo fionga ia me se foi o to fionga e pe ona sa no mal ta to poka la me ola ta fesili fi fesili tu ai le tu le tau so i fuanga o le pomoni ai o matua nga lala le tunu ile tau o so i fuanga nei vai tau o le vo te mana tua ina ia le pokala me le fionga te ta ia le malo na sa no te mai tai pale mi o le ata vale le tunu o le mo se tong ia pe na sili il sengo tu sta ale pumbon se pe ile o fele le o langona ina ila to ia le tunu le tulanga panga tia le ia le tunu ona tau so i fuanga o matua mo lunga o le se fa mama venga o le fesili lo fionga te telefono o le se sila lo fionga ma lo to vang pa pa le tau so i fuanga le ai mai se fanga pa lo te le lo mane o fia mapu le tunu ma le nga fa lo
ana whapea tulou lava. I leo se si aitu, ana o maltemini nei o le mātou te sa o leanga tonu mea uma. Te lea wha mama venga. Nā tau lai o lau te reo popole ase mea tasi le mele te sau no mai. They are so comfortable to what they have. Te mini nei. Asi sila nei mātou toa whāne. O mātou wane. Tau a langa ampolo keti uma mātou tatao i le mea na tapena. I le mafua anga na tapena. Ale no whai atu. O whea le tātou price control board. O lato tiute o i whale o loa. Uma le asi tai o loa. Whea le monitoring le nai te tau o nei loa ai. Po o sa o le mele whai. Oi la tua ia. Whai ngō whia no na ripoti al mtanga. Luenga leo leo. Whai whasalanga. O i raro kawolo. O tupu mena le temi. Leo tupu. A whai i le lofo le atua ai mātou toe pale i le fina ngalo le atua ma le atunu. E wha au au langa o mea umana na tapena. Whea wha malu singa o le price control board na mana oi nei. Na tātou sau ala mena, sau mai o le fua le pauna o le suka ma le tau, e le ai sesi alu i runga. Ma le fwese whai o loa sau le vale e usta il tu la fun. O le al temi nei, wa pul he al tangata ia. E o le pusa mola le vaso lente atu nei se lau montupu. Io o le mea lana na, e le mawhai langa wa tātou walu le puru sala lau le temi nei. Tātou o sea ia vapea. Ia. Taupopo atu i le vaenga lava lea tau o le seifuanga. Ia, manatu e o le tātou atunu. Pe ia ona sau noa po ia le pionga ia le ota. E li lifa le tātou wha moe moenga ma le tātou a ngā i o loa mai fafo. Ai manatu. O se lu i fo i lea i le tātou atunu. O leo te manatu al mātou wasi a singa i Apolima. Sa mātou malanga i Apolima le tūlanga lava leo le asi a singa o le atina e neo miliona. Sa o mai tau wina le mātou le tali mai fo i ale ina ua fai fo i le mātou tau maftanga. Lua vaenga o se o loa na ngausi mai i fafo. Sa whao ngā ina le nu. Vaenga umal tau maftanga. Mai le talo, whai, luau, o le ia o le pua atulau le ngana, o le mea umai ngausi e maua i totono lau whanua. Ma o se lu i tā ua le i tātou tangata. O le ale initiative lea nuu ma lea nuu, ma lea wha ala potpotonga. E mawhai ai o na ngafa tau lima ina, le wha au ngā ina lava o mea e maua i lo esi o si o mang. O le tali. Tali a le tātou biliona project. E mawhai ai on tali vaenga ia. O le tau fol seifuanga. O te tilo le tūlanga le tātou wanga nuu mawhai ngā wha ala belabe. A o tūlai mai le mtanga luenga tina mta mai tai. Ia mantua ia le komiti o fale ula. Le komiti o fale ula la tau te whaataltala noa ina. O atu la fono po pai loa si tono nu. Tūlanga lava leo tātou whaala belabe. O polonga i fo o tātou tangata. O lona winga. O lo i a ao fo i o pule ngā li imwhai pule. Ia le tali o le whawhi tāuli. O le tau o le soifuanga. Leanga o le tūlanga le nā o lo ola il Samoa. Pai mai a le whai al whaala belabe. Ia o le luma ma le masi asi lea. Ma o ina fo i lea o lo sa saa mai e le tamau a inga o tātou tangata o lo o. Aitau malele mai atunu i wha. Whaatinonga o whaala belabe. O isi ba enga ngā contributing factor ngā i to tonu fo le tau o le soifuanga. Tau tilo iai. Ina o tūlai mai whai ngā mālo. To tonu o le anava tau. Ia si itia le tātou minimum wage. Ia. A ton me o pei al tau sangalona lua e nufua inga le nei. Ai tino le mea na. O isi fofole na. E tau fisosoani ai. A ton o le fio, atu le fio nga ia leota. E pei ia mai ai fol tau sangal nei ma le. Ua o le 5 tala le minimum wage. Wa pei o le fata la ma sene. A o isi ta penanga na o le ito tono le anabatau. O le nfatau nu. E fisosoani. I le tau mwhai e tu ititia. Ai a auia. O le sitali lea mal fofo. O le tato poloketi lea mal wha ite o miliona.
Ma le lu'i lava ia tātou tangata. O a mea e ngafa tau limaina ma maua i lau si o manga. E mauti noa ai, e te le whaalango-lango i le moa le sau mai fafo. E te le whaalango-lango i le pekene sau mai fafo. Ina ua e lava tā pena. A wā o le fo e mai tauina. E le aingi, le ingi aulo al tātou watunu. O le tamau a inga ia Samoa. O na lau whanua. Ia e pangalea, ia, o fai fo isina pai e o tātou tangata tu lau fo ile ngangana. Ai pe yo nisi ba e nga ia nga ile mta upu lava leo le tau wal soifuanga. Ia, e o se mata upu, it's a responsibility of everyone. E tu matila fo il malo la tau ia la tau whainga wha abai tu langa lava lea ina i am whaion si itia le minimum wage ti tilo i ba e nga. I o loa fo ie ai o te titilo au ia. Ia o loo i o tātou lima fo. Ia tu langa lava ia o le fo ia o le tau le soifuanga. E ala i tātou wha alabe labe. So ona whai. Hello, whaftai ia. Manatu o lea ua. Ia. Lano toe tu loa tu lava le tau puale le tau soifuanga. Ona ia a matou whaalaua au whaalaua ku ngei ia nu whainu mera. Ia o te loa to te loa tangata ele talitonu ia i peafua ia i le melea o te whaawinga ina i lau fasili o le tau soifuanga. Mantua tau sanga le na te nei la alu i lunga le tau soifuanga ona o le o mafuanga wha ia e sa tupu mai fo i tono le lang na lai ona tia i lunga taua le na alua i lunga ma lunga le na lunga le sam pe va sfulu lua sfulu 5% le na si anga ia o le ala te fai tau atu le lipotile o lo mai nei talua nei mo fai ungo tesema o le pa o le fa pertania va inflation e lua tesimal lua pasene le si o le inflation i tono Samoa i le piriota le waia nei le fai ungo tesema lua fulfa pe fa tusa e a tesema i le lua fultor lona winga na le lua tesimal lua pasene le si ia le wina langa ala tala te le taltonu ona o te langona e un fa pe mai ele o suia la o la ai tangata la vai ile mafau o tangata ai a fa pe fu atu ia i mea vai o le pa u fu uma nga i o loa uma e la vea ai uma tonu i ai isi mea ele o la vea tonu le fu a le a fo ele o ia tonu le lisio o loa ia e a fo ele le taulia o la ile fa winga o le fa va mal fa vai o me fa pe ia o ia tonu me fa o me i loa tau na mana o mia le tangata le fuanga ia il tau so fuanga ele o ia la le fa la velave male ma me ia fa pe o le pinko ma isi me fa pe na fa e sa nga tu pe msu nga tu ele o ia tonu o le afa le o loa ia a o te mana tasina mea le efeso soani ia i maulunga tau so fuanga pe na ta ua fo ia le fionga ia murpola ilo wa ilo ia o le lai titi o te me te alu el faroloa o le lei fo na mo wa no winga la o le tele la te la fa lo rango ia yo wa lima te tangi lima ina ia mfai ia no fa lai titi o te me te alu el faroloa pe o mese sia wa umanta wat fo e inicio o lato o laula o le mele o le afo o tu lalo o fa la velave ya tu lalo tau mafa o le mato mai tau wat fo el terminei e o le tulanga la o lo tatia fo tato so fo malo lo ina o tangata la utele ya o nato telo e telefo ngaluanga tau no fa la ia wa tu lalo falo loa tu lalo malta mafa ia o isia me ia so swani ia tato ina ia tau mafa ia fo ia le fa le tau o le soifuanga ia o le alo ia fa mo o le taimi o ia fo tono ngalu tono tanga luang o le fa pe tanto si le minimum wage le ia ulai o ulai le o te mantuanga le fa pe tanto si ia le minimum wage longa ma le fatala temile ai tauna lunga il fatala valus fulu
pe o le minimum nga tau si ia ia yu lai lo mal la manga le taimi nei lo winga la em fai foi lana pe a fu ia tu le taimi le la sa we nei ia atonu le lo la po se vai me limita la le tu la a fa le ono tu ia le minimum wage a le tele o falfanga luang ora o tongi aku wa over tu lunga male minimum wage tele o niso falfanga luang ona ole ela titi le timan ole o tanto falfanga luang ya tato ona o to tele o tato population ora fatal tali uma la fo mai fa fo tu pe ale va ngala o inga luang fa va te wa tasilana soson i tong tau so fonga ia mal falo alo ia e manatu ia wa onor tatu te o te a mar tatu te fatu langa ia ele mo faina tu wai le mata ngofie a me se fole fata wai no to fsili to fionga li mata mai te tu stala velo leo pa ma fonga ta mo modi tatu lau nei o le 12 fafta i tere no to wa fio mai ia tala mai ao sa mo ma lau fa fonga mai e foi tu la laso ia la to ti mata le penga tatu tu fe lo ile se tatu por kalame ile aspirele fo le vai se fo pe na fama na tu atu o le vai se fo a mata inicio tatu por kalame ile so lua fatal tanoina o tatu sui a wai ma tatu sui tau va morta pena ina o tatu fainga palota pe se palota la tamai o palota lua fe ndusurono o ta pena la inga le fatu tua ile tua sa mo tasi mo le atu fafte tele ta po inga mau mai se foi fai valo filima nga lue ta to bala wina e mai se tulanga umo lo tofu le tangata malan tau tua le tulu mo le atu le mato fafte tele sa moa e lau tau tua malo mo le vol fafte il pa yema le malu sa mo umo lo ia tunu mamao fafte mana tua mai peo le mato tari mau i fanua me se lo to lo fatu lai ele o mapu i se kone mo le aso ia manuia lau fa sa moa ma to fa manuia atu e usunga fono i malua le kalesia fa kasa ai ona se yo nei ia tato fe lo i fono i malua ia matato pati ai le lofa malanga le leo le tua o wal tato fono tele ia maua fina ngalo taua wani fina ngalo e manuia tato kalesia manu teleina lau fa mai sa mo nei tu la le fiafi tato talo i mau so fo la le ti diva tu el tato so fo manu ia i se tato por kalame mo no mana an nei temi fa so fo ia mai manu ia laso